Bagaa ayyaana damaraa bara 2018dhaan nagaan geessan Ayhuudotaan waggoota 300 awwaalamee kan ture fannoon Kiristoos mootittii Ileeniitiin qotamee baafameera. Waggaa 33 biyya lafaa kanarra edda ture booddee waanjoo du'aa jala ilmaan addaam jiran bilisa baasuudhaaf fannoo gubbaa irratti fannifame du'a keenya du'a isaatiin ajjeese. Lolas ajjeesee ilmaan addaam hundumaaf nagaa isaanii buusee bilisa isaan baasee edda sanaa booda fannoorraa Niqoodimoosiif Yoosef akka isaanii buusanii awwaalan wangeelli qulqulluun ni dubbata. Edda sanaa booda fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos hojii ajaa'iba gurguddaa hojjechuusaa warri Ayhuudootaa inaafanii fannoo sana buqqisuudhaan akka isaan Yerusaalem tulluu sadan gidduutti awwaalanii waggaa 300 guutuudhaaf balfaan dhangalaadhaaf gogaan irratti gatamaa ture. Hayyama Waaqayyoo immoo ta'ee karaa mootittii Ileeniidha. Ilmi ishee Nugusi Roomaa Qusxinxinoos bilisummaa kiristaanotaaf labsee edda sanaa booda guyyaa har'aa kan akka jaalala Waaqayyootti fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos muka jiidhaaf gogaan walitti damaramee yookaan immoo walitti edaamee kadhannaa abbootii lubootaan edda gubanii booddee aarri ixaana sana ammoo gara samiitti ol ba'uudhaan deebisee sagadee tulluu sana sadan gidduudhaa bakka jiru akka agarsiisetu guyyaa har'aa kanatti seenaa goonee akka mana amantaatti ni kabajna jechuudha. እንግዲህ መስቀል ኃይላችን ነው፣ መስቀል ጽናችን ነው፣ መስቀል ቤዛችን ነው ብላ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምነዋለን። ያመንነው እኛ ድነናል፣ ወደፊትም ደግሞ አምነን እንድናለን ነው የሚለው። አሁን ይህ የነገረ ድነት ትምህርት ነው የሚባለው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ በቀራንዮ በመስቀል ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶልናል። በመስቀል ላይ የቆረሰልን ስጋ የዘላለም ምግብ ሆኖናል። በመስቀል ላይ ደሙን አፍሷል። ያፈሰሰልን ደም ደግሞ የሕይወት መጠጥ ሆኖልናል። ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻሐነ እምኩሉ ኃጣውኢነ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ከኃጢአት አንጽቶናል፣ ያነጻናል። ስለዚህ የበላነው ስጋ የጠጣነው ደም የዘላለም ሕይወት ያገኘንበት ከክርስቶስ ጋር አንድ ሆነን በመንግስተ ሰማያት ምንኖርበት የቀረበበት የሕይወት ማዕድ ስለሆነ ያ መስቀል የክርስቶስ ዙፋን ነው። የኛ ስጋውን የበላንበት ማዕዳችን ደሙን የጠጣንበት ጽዋችን ስለሆነ ያን መስቀል እንሰግድለታለን፣ እናከብረዋለን። ከቤተ ክርስቲያን አርማ ላይ እናደርገዋለን። በምልክት ባንገታችን በእጃችን እንይዘዋለን። ይህ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስለኛ ያሳየው ፍቅር የከፈለው ዋጋ ደግሞ መከራሂ ደግሞ በልቡናችን ተሸክመነው ስናስበው ምንኖር ሁለተኛው ደግሞ መከራ መስቀል ይባላል። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈላቸው መልእክቱ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ ወዘልፈ ንጸውር ሞቶ ለክርስቶስ በስጋነ ከመይታወቅ ሕይወቱ በላይሌነ የክርስቶስ ማዳኑ ሸርነቱ ሕይወቱ በእኛ ላይ ይገለጥ ዘንድ ክርስቶስ የተቀበለውን መከራ ሁልጊዜ በጭንቅላታችን እንሸከመዋለን፣ በአእምሮአችን እናስበዋለን ይላል። ስለዚህ የክርስቶስን መስቀል እናስበዋለን። ለኛ ብሎ ክርስቶስ መከራ ተቀብሎ አድኖናል ብለን ንዜኑ ሞተከ ዶፍቶኒ አማንታ ኦርቶዶክሲ በየኬሳፊ አላ ረዴቢኡዳን በገጌሰን እስኒን ጀና ወልዳ ዱአ ከኡንሳ